Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Avast antivirus 2016 free verziju. Sve što je potrebno je dodati u link koji će biti u deskripciji. Idemo ovo ovdje, free download i free download. Sačekate malo i Avast se skida. Idemo ovo što se skinulo da ga otvorimo. Yes. Ponovo malo sačekamo. I zavisi od vas šta želite, možete ići redovna ili prilagođena instalacija, ja ću ići redovna instalacija. Nastavi. I sada sačekamo da se Avast instalira na računar. I sada je Avast uspješno instalira na vaš računar, pa idemo pogledati da li sve to funkcioniše. Kao i uvijek, naravno da radi. Ovdje imate neki uvod i samo još da dodam da ćemo praviti neke testiranje, na primjer Avast protiv raznih nekih drugih antivirusa, da vidimo koji je od svih njih najbolji. I to bi bilo do narednog klipa, do tada lajkujte, šerujte i subscribeujte.